Hello guys, saya hai ram sugun rong nan YouTube channel nong boy kaise video katal ti phege momo challenge hingke je 5 minute ni bisingo chabai nai bo hingke tini ko 500 টাকা rang mannai hingke norok nai tongde video no poilan simi paithak jora asukno ei ko nai di oro momo tongo tei khira rok tongo tei chat tongo bini sauce rok hingke start khainai time tabuk hingke tabuk start khainai ang start dinai time to 2 minute na okay start ngai pas log thanga time start ngai 3 2 1 start Pausan sabay na age. Ay kami. Ekta taka, ekta. Ekta tinta. Tadi. Ini कैसे असली तरी. Sama. Baca. Bapak ya, mana sih dong? Kan time tu yang kang dong bon nasi dong ya. Time kuri kado, te 30 second cikgu tong su. Apa ni apa? Te 15 second. 10 second. 54, 55, 56, 7, 8, 9. Baca. Jangan daftar ni bisingo. Ang pasal tahu yang mau cerita. Minggu itu dong sini. Pasal tuh kan. Masa yuk lah. Jam tunggu. 3 minit 30 second. Bueno, ini nak sini. Apa serang ni semua kah? Apa ni aku? Orang pasal nak kamu semua dakin jauh bah. 1 minit dong.
mau pada sekarang kan. Emang terakhir dong. Te 15 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড Jangan mengelak. Apa nang nanti sih kak? Kita ke dokter nih sini besi. টাইম पे क्या Mana ya? टाइम पे क्या Second time. डॉक्टर समोसा Guys, ang to ang poilan sajak 10 tan bisingo je bisi chai mane singnai. Otai bisingo. Apa no numa kana an thani duita tongsu. Binta tinta tongku. Guys, sawi na rung kana orang pa samanai ba. Ano manai bele. Guys, no te tam kana o video no. No sajak ba please like kedi subscribe kedi an channel no comment kedi te share kedi. Next video ni bagai no comment kedi asuk no nong thana ko na musungu. Nga hambai.